ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. عايزه اقول لكم تعالوا كلوا معايا. تعالوا كلوا معايا الجمال ده والحلاوه والحاجات جامده بصوا من الاخر ديت اكله كده تفتح النفس اصلا لو الواحد ملوش نفس ياكل، ولا لحمه بقى ولا فراخ ولا سمك ولا الكلام ده خالص. شويه مسقعه اسكندراني ما اقولكوش تستاهل مليون بوسه بجد، فظيعه. انا مش عايزه اتكلم، انا عايزه ايه؟ اقول لكم تعالوا كلوا معايا، وبعد ما ناكله او قبل ما ناكله تعالوا اقول لكم اتعملت ازاي الحاجات التحفه الخرافه اللي ملهاش حل ديت. يلا بينا على طول نشوف الحلويات دي بتتعمل ازاي. بصوا يا حبايبي، انا هنا بقى مخلطه البطاطس اهو وحاطه الزيت على النار. هنيجي بقى نحط بقى ايه البطاطس كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحه بس. انا موطيه على الزيت على فكره عشان ايه ما يعملش. بصوا بقى هتاكلوا صينيه مسقعه بقى اسكندراني ما اقولكوش، تحفه 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 بجد ملهاش حل. بصوا كده، ولو تلاحظوا بصوا البطاطس انا مخرطاها مش رفيعه، بصوا عامله ازاي تخينه عشان انا مش عايزه البطاطس رفيعه فيها. تمام، بصوا كده انا كده حطيت البطاطس هنا بقى. بصوا بقى البتنجان ده انا مخرطاه اي تقطيع انتوا عايزينها، وحاطه فيه الميه ديت ملح وليمون. بصوا مش عايزه اقول لكم، بصوا انا مقطعاه من بدري قوي على فكره. بصوا الليمون، بصوا خلي البتنجانه لسه بحالها ما اسودتش خالص ولا غمقت ولا اي حاجه. تمام، ميه وليمونه قطعوها. انا هوريكم دلوقتي الليمونه لما بصوا الليمونه اللي مقطعه الليمونه كده ايه حتت كده اهوت، وعصرت بقى وكله في قلبيها. تمام، بصوا بقى هنحط هنا حاطه طاسه برده صينيه كده، وهنحط برده ايه بتنجان بقى نقلوه نعمله اللي هي الصلصه بتاعتها. بصوا هناخده زيت من البطاطس عشان سخن، وانا هنا مخرطه زي 6 فصوص توم. بصوا كده اهو، عشان عايزه اقول لكم يعني اللي احنا كل الحاجات دي بشويه الزيت. طبعا الزيت ده هيبقى فيه منه كتير جدا. تمام، بصوا التومه هي تتحمر بس، مجرد اللي احنا عايزينها ريحه بس. هو هنا طبعا عصير طماطم انا عصره في الخلاط تحفه. بصوا عايزه اوريكم الفلفل ده، الفلفل ده تحفه على فكره. انا عملت المسقعه قبل كده ملهوش حل والله العظيم، رهيب. حطوه بس هوريكم الطريقه بتاعتي بقى مع الفلفل ده كمان. هو اي فلفل يمشي مفيش مشكله، بس ده بيخلي الصينيه يبقى شكلها حلو قوي، اللي هو الاحمر في اخضر كده. تمام، احنا بقى كده ايه، بصوا التومه بس تتحمر، وحاطين البتنجان وحاطين البطاطس، وهنعمل لكم شويه كشري بقى بالعدس ابو جبه اللي هو العدس الاسمر. احي ملهوش حل بجد، حاجه كده فاخر من الاخر. اول بقى ما التومه بقى تتحمر، انا موطيه عاليه عليها تتحمر عشان اقول لكم هنحط ايه بقى البهارات بتاعتنا وهنعمل ايه بالظبط. الثوم انا مش عايزاها تتحمر، بس اول الريحه كده ما تطلع، هي لونها اتغير على فكره، بس اول كده بقى الريحه ما تشموا ريحه الثوم طالعه، هنيجي نحط الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده تحفه، والريحه ملهاش حل، ريحه الثوم كمان بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى البهارات بتاعتنا اللي احنا هنعوزوها ايه. انا مش عاوز حاجات كتير اصلا. هنحط بقى هنا شويه ملح، بصوا نص معلقه كده اهو. طبعا الملح ده انا قلت لكم قبل كده دي حسب رغبتكم انتوا براحتكم. هنيجي نحط توم ده ايه بقى براحتكم برده، زي ربع معلقه كده اهو، مش عايزه كتير. هنحط فلفل اسمر نص معلقه برده. تمام، بس مش عايزه حاجه تاني بقى خالص كده بقى، مش هنزوده ميه ولا اي حاجه. دي صلصه طماطم بس، هنسيبها بقى كده تاخد وتدي مع نفسيها لغايه ما عايزاها تتسبك خالص. تمام، انا حبيت اعملها بدري عشان تتسبك كده. هنبص هنغطوها بقى ونشوفوها ايه بعد شويه. يا حبايبي خلصت خلاص، قليت كل حاجه. طبعا انا ما رضيتش اصلا، مجرد حطيت البتنجان ما اقولكوش بقى الطرطشه اللي حصلت في الزيت، وبعد لو وقليت فلفل كمان.
فبصراحه البوتاجاز كان رايح في داهيه، بصوا بالطرطشه. فانا بقى رحت قاليه كله، وبصوا خلصت وكل حاجه. والصلصه هي بصوا اتسبكت خالص. انا كنت بقول لكم انا حطيت كم توم. ما انا حاطه توم، بس كنت حاطه كمون، جيت احط كمون قلت لكم التوم بس هو كمون. تمام، معلش انا نسيت. الصينيه هي اللي ما رضيتش اغسلها لان انا كده كده هرص عليها الحاجات. بصوا بقى، انا فضيت ليه، تقولوا ليه فضيتي الصلصه هنا ما كنتش حطيتي كله على بعض؟ لا، انا بحب ارصص بيبقى الشكل ايه مرصوص احلى، والرش كده ايه الطماطم. بصوا بقى، هنحط مثلا البتنجان، هنيجي نرصصه كده اهوت. بصوا نرصصه، بصراحه بتبقى الصينيه دي بتبقى وهم، من غير بقى ايه لحمه مفرومه ولا الكلام ده كله. لا، انا بحب دي وما بحبش بتاعه اللحمه المفرومه على فكره. عندي محمد ابني ما بيحبش اصلا الحاجات دي خالص، ما بيحبش المسقعه ولا الكلام ده كله. يقول لي الصلصه الكتير بتغم نفسه، ما بيحبش وزيوت وكده. عندي البنات نوعا يعني ايه ياكلوها، بس مش اللي هي قوي، فاهميني؟ انا بحبها وباباهم بيحبها قوي، فما اعملش يعني الحاجه اللي احنا عايزينها. لا، قلت اعملها بقى وكده كده هياكلوها، بس ما يكتروش فيها براحتهم. بصوا كده اهوت، بس والله العظيم بتبقى فظيعه. هما بقى يشموا الريحه ويشوفوا منظرها، خلاص هناكله منها بس مش هنكتره، براحتهم. وبعدين مع الكشري كمان بتبقى روعه. انا بعمل كشري بالعدس الاصفر، عملت لكم قبل كده في القناه، بس المره دي عملوه بالعدس اللي هو ابو جيبه زي ما قلت لكم. بصوا بقى، هنرشه هنا رشه بطاطس اهي، شايفين كده. بصوا الفلفل، استنى عشان بس الزيت، انا صفيت كله على فكره علشان ايه مش عايزه زيوت. بصوا كده، ده لقيته انا دوت زياده لقيتهم. بصوا بقى ده الجمال. عارفين الحرقان بتنزل بقى ايه مع الصوص مع البتنجان، بتبقى روعه. تمام، تعالوا بقى هنا قولوا لي هتعملي ايه بقى. بصوا، هنيجي نحط دي هنا. بصوا كده اهو، هنيجي نرشه كده اهو. انا مش عايزه صلصه كتير، مجرد ان انا زي ايه بزقي بس. بصوا بالمنظر ده كده اهو، على فكره انا مملحاها وزي الفل. تمام، بصوا هنكمل برضو الطبقات زي ما هي، هنحط نفس الحاجه، بتنجان وشويه بطاطس وفلفل. وقبل ما ازقي بقى الاخير ده خالص هوريهولكوا على طول. طيب كده خلصت الطبقات. هنا بقى اتفضل شويه صلصه. تمام، تقال شويه، هنخففهم. بصوا ميه سخنه شويه بس عشان يبقى ايه تدي كده ايه يعني الصوص بتاعها يبقى خفيف يعني شويه كده اهو. طبعا انا مش عايزه املحها ولا حاجه. هنيجي بقى ايه نرشها كلها ايه عليها. شايفين المنظر؟ مش عايزه اقول لكم والله العظيم الريحه جباره. بصوا بقى كده ديت اهي. بصوا عامله ازاي. هنيجي نفتحها على البوتاجاز اهو، هنحطها كده شويه على البوتاجاز بس مش عايزه اكتر من كده. على عين دي بقى بصوا انا حاطه ايه، حاطه هنا بصل اللي انتوا عارفين ان انا بحب افرمه، اللي هو بصل في حله عشان اعمل الكشري بالفلفل الملون. بصوا بالمنظر ده، شايفين كده انا حاطاه كده على النار اهو. انا مش عايزاه يتحمر، انا عايزاه يعني اقول لكم ايه يدبل شويه سيكه يعني ايه بسيطه قوي. بصوا كده، احيانا عايزاكم والله لو جنبي عايزاكم تشموا الريحه، ملهاش حل، فظيعه بجد. والله يسلم ايديا. الواحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه، مش عارف يقول ايه والله. يلا بقى كده ما تزعلونيش بقى، وعايزه اشوف اللايكات بقى ويلا، وعايزه الفيديو ده يبقى بصوا الدنيا كلها تشوفه. وروني بقى انتوا بتحبوني قد ايه. عماله اعمل لكم اهو حلويات شغاله اكل. بصوا دي تقضيه تحفه. الواحد مثلا يعني اكله حلوه قوي وموفره على فكره، ممكن دي تقعد يومين. ده لو تفضل حبه مع شويه فول مع علبه تونه مع لوحديهم بالعيش، حتى لو مفيش كشري
تبقى تحفه جدا على فكره. انا عندي سما بنتي ما بتحبش الكشري خالص، بتحب تاكلها بالعيش قوي. بصوا كده، شايفين الالوان بتاعت الفلفل عامله ازاي. على فكره البصل ده على فكره خلاص من عندي، فاضل لي حته صغيره، عايزه ابقى اعمل تاني بس اما انزل اجيب فلفل الوان من ده واعمله. شايفين بقى كده هنحط عليهم ايه 4 فصوص ثوم انا عاملاهم، كله ياخد ايه تقدير. شايفين المنظر كده، وانا محضره العدس بتاعي بالرز وغسلاه كويس وكل حاجه، بس محضره ميتي وكله. بصوا سيكا بس ياخدوا بس الاتنين تشويحه مع بعض كده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. شايفين المنظر كده بقى، بصوا الريحه طلعت بقى بتاعت البصل والثوم والفلفل والايه وكل حاجه. بصوا هنحط بقى ايه الرز بالعدس، حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها كلها براحتكم خالص، ياخدوا كده كلهم تشميعه كده مع بعض عشان حبايه الرز والعدس يتغلفوا بالمكونات اللي معانا والماده الدهنيه كده. بصوا كده شايفين الالوان عامله ازاي. بصوا بقى هنيجي نحط ايه الملح حسب ما انتوا برضو ايه عايزين. تمام، هنحط برضو ايه شويه فلفل اسمر مش كتير، زي ربع معلقه. كمون اهو، كمون عشان انا ايه بتلخبط وبقول ثوم، كمون اهو. تمام، عايز كل كده يتقلبوا دول مع بعض كويس قوي. وشايفين صينيه المسقعه، بصوا بقى عماله تغلي ازاي شويه كده، يعني مش هكمل 5 دقايق واطفي عليها. بصوا بقى ديت كده كويس قوي، هسيبها بس ايه يعني يتشمعوا شويه. الريحه بسم الله ما شاء الله والله جميله قوي. معانا هنا ميه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده اهو. هو الرز بيتعمل زي الكشري، زي الرز العادي خالص، ما فيهوش اي افتكاسات يعني ولا اي حاجه اهو. شايفين المنظر بقى، انا كده خلصته وملحي وكل حاجه مظبوطه زي الفل. كده هخليه اغطي عليه لغايه ما يغلي يتشرب، اديله تقليبه واسيبه بقى لغايه ما يستوي. وهنا مفيش يعني بقول لكم مش هكمل 5 دقايق وهطفي عليها وكده خلاص. كل سنه وهي طيبه بقى، مستنيه اللي ياكلها. يلا بالهنا والشفا. هنخلص بقى الرز وارجع لكم اقول لكم ايه اللي هيحصل. الرز عمل ازاي الكشري، معلش الكشري بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يا خرابي على الريحه، مش عايزه اقول لكم. بصوا بقى نيجي بقى ايه نحطه بقى كده في الاطباق. بصوا الجمال، كل حبايه رز وعدس مخصمه اللي جنبها مفلفل كده والريحه. وايه رايكم؟ بصوا انا عايزه اوريكم الالوان، بس هو الالوان مش باينه قوي بس برضو يعني عايزه اوريكم. في نقط حمراء، الاصفر معرفش راح فين بصراحه، بس اهو. ايه رايكم؟ بص الثوم بقى، بصوا ملهوش حل. خلاص كده عايزه اوريكم بقى ايه الكشري كمان هي المسقعه. استنوا بس اغطي ده. بصوا الجمال بسم الله ما شاء الله يعني. ايه رايكم؟ ايه رايك؟ شايفين الشكل، شايفين الالوان. الفلفل على فكره الاحمر ده خرافه، حراق بس مش اللي هو يعني اللي انتوا ايه متعرفوش تاكلوه. بصوا الريحه وهم. انا عايزه اوريكم كده المنظر. بصوا بقى كده، بصوا الجمال يعني بجد انا مش عارفه اقول ايه يعني بجد سلم ايديا يعني فظيع 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 يعني. والله العظيم هتندموا لو مش هتجربوها وحياة ربنا. شايفين؟ بصوا الرز، بصوا كله، بصوا مفلفل ومستوي وزي الفل. عايزه بقى اوريكم البتنجان بالفلفل
بصوا الصلصه بتاعته، تحسوا اللي هي تقيله بس ايه كله متشرب بجد والله العظيم. وهم والريحه خرافه. يا ريت تجربوا بقى الوصفه بتاعتي وتقولوا لي، ومستنيه الكومنتات بتاعتكم الحلوه واللايكات الكتير عشان الفيديو ده يترفع، واللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.